Corona lockdown kangkir pon ahut kiduk det ahem to na tumaphan inuda long pen lin pho ki joy asang non ke wang jen ingkan pen pipon pe lopu abirta ke klang. Isi kenang soda birta arjuik tha central government pen ke pajir pon aki joy asang non ke wang ji arkoi chiklo pen long le lopu si birta ripdun long. Birta tengke non Gujarat assembly kilik asai tang det lopulote labangso aki joy ki piasang kiron pangton ikpu. Kidam tang COVID-19 aki so avura hut ki pipon inut pen lin pho aki joy labangso sang inkir pon ikdapo. Birta kelong duna tengke Gujarat assembly kilik aphan ansi inghong dun chotlo. Bangso teng pulote non ke wang jilang aningkan pen ke PMGKAY labangso aki joy asang ki pipon pe ji alam si klanglo. Labangso birta teng pen det piawai kangalong lak trok ner kep card holder atuma phan thedung ningkiduk isi angtheksi manpo. Puthot kinang soda birta arjik tha. Det piang kangalong ki pipon aki joy asang mate PMGKAY labangso asang non ke wangji aningkan pen abangki long lelo. Labangso asang non labangso aningkan ki jut mate mati jonga cheklo ansi pajut pon popusi birta ripjun long. Corona ke so ki jum plup apor hut central sarkar pen ki pipon inuda long pen lin pho ke dam tang apor pipon lo. Bonta non ke wang jilang Suri hini ra ingkoi kethom aningkan pen abangki pipon pe lopusi chini dun. News report Karbiang Long Lai.